محکمہ ناشرکاری گردودار آمدگی CTDA کراچی ایئرپورٹ نزدیک چینی باشندہ قافلہ سرا ودکش ارشکار در ملکی چیری ایجنسی ہوار قرار داتا کراچی ایئرپورٹ نزدیک ودکش طرح کے بابتا CTDA وتی رپورٹ شنکوتا زانک بی 6 اکتوبر شب کراچی ایئرپورٹ نزدیک تراکا چی 2 چینی باشندہ ہوار 6 مردم بیران جبکہ پولیس اور رینجرز اہلکار ہوار 12 چی گیش مردم ٹپیاں CTDA کراچی ایئرپورٹ نزدیک چینی انجینئرز قافلہ سرا ودکش ارش ویلے ناشرکاری گردودار آمدگی سا بنداتی رپورٹ جم کنانا موقف داتا کہ اے ویل پاک چین سیادی حراب کنگے پندل بتا ناشرکار ملک دشمنا در ملکی چیری ایجنسی کمکا چی تراک کتا CTDA حکام رپورٹ گشتا کہ ودکش تراک بلوچستان لبریشن آرمی ہواری رپورٹ گشک بتا کہ ناشناسی ناشرکارہ وتی گاڑی چینی باشندہ گاڑی نزدیک آرتا اور تراکینتا ودکش ارشا 15 گاڑی سرجمہ تباہ بتگاں رپورٹ ردا ودکش طرح کے ذمہ واری بلوچستان لبریشن آرمی قبول کتا ویل مقدمہ تھانہ ایئرپورٹ SHO موجودگی CTDA جم کنک بتا آئیے تہا کوش ودکش ارش طرح خیز مواد ناشرکاری ہوار دگا دفات ہوار کنک بتگاں وش نیوز کراچی